Ljubičastom bojom je obilježena teritorija koju su držali Srbi iz BiH u ratu izazvanom neustavnom secesijom rimokatolika i muhamedanaca od njihove Jugoslavije. Svu ljubičastu teritoriju koju ne obuhvata sadašnja Republika Srpska je Srbija predala NATO strani, to jest rimokatolicima i muhamedancima, zbog želje da izbjegne bombardovanje i gubitak Kosova i Metohije, a iz istih razloga je prepustila i Republiku Srpsku Krajinu Hrvatskoj. Uprkos svim ustupkovima bijaše na kraju i bombardovana, a trenutno je bez Kosova s nepoznatim statusom Metohije. Baš interesantna tema za izučavanje na fakultetima političkih nauka. A evo i teme za izučavanje na teologiji, koji je konkretno doprinos Srpske pravoslavne crkve u spasavanju i sačuvavanju Srba.